ngwanyana a re go itse ka re a re wa metsi Big Zulu ka re ho nka bia sizwe a re chomi ke Big Zulu ka re what the hell a re chomi tla go bolelle moshimane ha etsa nonsense ngwanyana ka we make him mourn the death of a fake child ka yo chomi ya ka kilo senyetsana ka go straight to the point another day another tire ka re ya chomi a re tla go bolelle nna ke jotse le moshimane a tswa ka morang papitori chomi ya ha tswa ka morang papitori a re moshimane le ke moratile so big so deke mal bona I was so invested in that relationship ke boleletse moshimane gore ke tsene ka menwana ka emitene ya maoto le ya matsogo ka re yo you don't do that a re bona moshimane every time ne ke find out a re ka mmolela moshimane ka re don't make me go crazy again ka re yo a re chomi ke mmolela ka don't make me go crazy because how to push ke tlo bontsha masipa ke tlo bontsha mao a re moshimane o ntshitetse ha fola bo 5 ke o ntloela masipa ona ke no go montsha skeme se ke leng sona a re okay chomi ka re ke ka molata ka ntho ke itse go e batla ka pelo le moya ka re ke eng yona ntho a re nanya ka ngwana ka mo founela ka re listen ke fetsetsa pregnancy test ke imile ka mo romela a fake pregnancy test e positive a re moshimane a itumela a nna so big a re ke re bona khale ke nya ka ngwana you gave me the best gift ever a re chomi ka he sentse re le mo moshimane a le excited ka molela ka re listen le bile bo maloma ka ba babedi ba tlotla ba tlo behang ba go heno a re okay moshimane a ga ke tlo ya mohela ka tseya bo malome wa chomi ya ka o mwane le chomi hae bo ntate ba everyday re na le ba berekise re scam batho ka re yo a re chomi ka bolella bo ntate ba ka a re yeng lona lo be hampa isne le be hampa ba tlo boa ba re fa tšhelete a re sharp a wa rana mela strata ra tswa mo hae rana mela strata ra tsena ka mpa pitori he sne re tsena pitoria ra be hampa ba re fa date ba re listen re tla tlo ntsha ntlaulo ka kgwedi so what tell me 2 months later ba tlo ntshang ntlaulo ya 8,000 ranta go malome ba le ba di scam ba tlo go high ka re yo chomi you are a scam I don't know chomi ka ne ke go mo rutela ba bantši a patela 8,000 a sna patela 8,000 ka fa malome o mo le 4,000 ka tsaya 4,000 e bophelo ba continue ke re ya no chomi fedile mo I don't know sit down and relax ka re chomi ka o editseng a re ke re bona tell me he tsontse ke reach 5 months empa e thomo bona hala gona ya no ka re e tlompalla ka founela moshimane ka re ngwana o tlhokofetse ene ngwana tlhokofetseng ke tshwantse ke ireng ke boloke ngwana mara go gaeba ka se o letlele o tle le so la ngwana because you didn't marry me or wa nyala ngwana o ntshitse ntlaolo fela a wa re lo bona a re moshimane re okay a re ya mara ke mmoleletse gore after 2 weeks ke tlo bontsha lebitla la ngwana a re chomi ke feditse 2 weeks e otlhe ele ke tsamaya ka sia ka go mabitleng ke nyakana le lebitla la ngwana le le fresh ka re yo what the hell a re chomi ke feditse 2 weeks ke le go mabitleng ka bona lebitla la ngwana le le fresh ka re so big so deke mal ka founela moshimane ka re ke tlo wisa go mabitleng a re sne re tsena go mabitleng ke mmontsha lebitla le he ke tsena kwa kalla a re chomi selo se ke se lile ke my child a re moshimane a bona sefane sa ngwana se Karabo Moroka ke berekisa the name Karabo Moroka go TV a re Karabo Moroka ka re okay a re moshimane a re why se a sa fane ka sa hao ka re awa re mo nemile ka se ka re mo file sefane sa go bo papa because lina le re mo file lona le la Zakaria ke la mang ke la ntate moholo go bo papa rai moshimane a re okay a re ke re chomi ya ka moshimane o tswa pitori every month o tla go mabitleng o nna tshela snave daddy misses you ka re yo you are the devil a re chomi moshimane o tla kgwedi le kgwedi o tla walla go mabitleng daddy misses you re khagisetse ditsela o phatla badimo wa se ba itseng ka